Бу күннерге агатуга осколалар иккердиларынагы бастыкы сухал көмө регионнагы чемпионата болан аста. Бу күректегиге осколалар командалара оны теңе республика орта аналы үйректерин командалара кыттыыны ыллылар. Командалар бастыкы сухал көмө оңорорго опуттарын билилерин көрдөрдүлөр. Бастыкы этапка кыттаачылар сухал көмө оңорорго теоретический билилерин тест толорон көрдөрдүлөр. Бүтехик түһүмәккә арас түгеннерге эшейбикке сухал көмөнү хайда хоңорору көрдөрдүлөр. Эксперттер командалар үлелерин кетен көрдүлөр. Каз бирди команда 14-тен 17-лерге дерис астак 5 кыттаачылардактар. Барыта 6 кыттаачы улустардан, Жукускай кораттан барыта 12 команда кытынна. Бихеха региональный чемпионат по оказанию первой помощи бастыка көмө чемпионатын түмге болла. Бастыка месте Бихеха ЦГО командата болла. Иккис местене коротаңы оту түхіс осколалла. Уна түхіс местене аллара бестәқ осколаталла. Бұл 2 күннәр түмігінен Москва коракка, всероссийский этапка Бихеха ЦГО командата баран Бихи республикабыт атын көміскүй болла.